Utječem se Bogu da me zaštiti od šejtana prokletog. U ime Boga, svemilosnog, samilosnog. Bog je nebesa i zemlju s istinom stvorio. To je doista pouka onima koji vjeruju. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost. A Bog zna šta radite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Uzvišeni stvoritelj u Kur'anu Kerimu kaže: Aqimi salate, obavi namaz, obavi molitvu. Inna salate tenha anil fahšai wal munker. Zaista namaz odvraća od svakog lošega djela i od razvrata. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: As-salatu imadu din. Namaz je stup vjere. Men aqamaha aqama ad-din. Onaj ko namaz obavlja, on uspostavlja vjeru. Wa men hadamaha hadama ad-din. Onaj ko ruši namaz, on je nažalost srušio svoju vjeru. Kada posmatramo ljudski život, koji u prosjeku traje između 60 i 70 godina, i kada znamo činjenice da ćemo preko 60 tona hrane i pića kroz svoje organizme provesti, kada znamo da ćemo svaki dan od svoje punoljetnosti možda raditi po 8 sati i kada vidimo da nam Gospodar traži tih pola sahata do sahat da obavimo namaz, zaista nas treba obuzeti stid. Treba nas biti stid da ostavljamo namaze. Treba nas biti stid da odbijemo to što je stup vjere. Božji poslanik nam je i rekao da je prva stvar za koju ćemo biti pitani upravo naš namaz. Pa ako je namaz dobar, bit će dobra i druga djela. Poštovat ćemo svoje roditelje, činit ćemo dobročinstvo svima, bit ćemo odani bračni drugovi, odgajat ćemo svoju djecu, bit ćemo dobre komšije. Zašto? Zato što namaz u nama uspostavlja te vrijednosti. Kako nam to Gospodar kaže u Kur'anu, namaz odvraća od svakoga zla i od bilo kakvoga razvrata. Namaz je nešto za što ćemo biti pitani. I vrlo je bitno u mjesecu Ramazanu preispitivati svoj odnos prema namazu. Tolika je milost Gospodara da ako namaz ne možemo obaviti stojeći, možemo sjedeći. Ako ne možemo sjedeći, ako smo bolesni ili zbog nekog drugog razloga, možemo i ležeći. Možemo namaze spojiti, upitamo one koji su učeni, ako nismo u prilici zbog posla. Vrlo je bitno znati da nema opravdanja za ostavljanje namaza, jer je toliko lahko namaz obaviti. Na svakome mjestu možemo to učiniti. Suština namaza jeste sjećanje na Gospodara. Gospodar je rekao u Kur'anu Kerimu: Aqimi salata li zikri. Obavi namaz kako bi se mene sjetio. Mi zaboravljamo. Nekada zaboravljamo one koji su nam najviše učinili od ljudi. Možemo zaboraviti na Gospodara. Zato nam treba namaz. Svi u nas boli kada nas zaborave osobe kojima učinimo dobro. Nemojmo dozvoliti sebi da zaboravimo na namaz. Nemojmo zaboraviti na Stvoritelja, jer ostavljanje namaza je zaborav Stvoritelja. Gospodar je rekao: وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Nemojte biti poput onih koji su zaboravili Boga. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Pa je Bog dao da oni sami sebe zaborave. Ovaj zaborav
znači zaboraviti ono što je naš istinski interes. Kako biti sretan na ovome svijetu ako nema stvoritelja u našem životu? Ako nema namaza u našem životu? Pogotovo u mjesecu Ramazanu. Preispitujmo svoj odnos prema namazu. To je jedna bitka gdje nam Gospodar pomaže. U Ramazanu su šejtani okovani. Sada je na nama da svoje strasti usmjerimo i da krenemo prema tom lijepom putu. Veze sa Gospodarom. Najljepša veza sa stvoriteljem jeste trenutak kada podignemo svoje ruke i stanemo pred njega. Bez ikakvoga posrednika. Njemu se obratimo. Njemu šapćemo svoje strahove. Njemu se obraćamo da nas zaštiti. Njega molimo da nas počasti. To je namaz. To je suština namaza. To je naše sjećanje na našeg Gospodara i to je nešto s čime ćemo, ako Bog da, ponosno doći pred njega i kazati: Gospodaru, malo si od nas tražio, ali evo mi smo to učinili. Puno više su ljudi od nas tražili. Puno više će od nas naše radno mjesto uzeti. Nemojmo dozvoliti sebi da radi malo izgubimo ono što je najveće, a zadovoljstvo našeg stvoritelja je zaista najveće.